Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mage suwalaki programuge haiddi haywan episode ballomun gindawa algonumunge lobodi ma akhunna akhtun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi programaki divhirajjege eki kankultawa tibbewi algonumunge lobodi akhunna akhtunge hippuluga ofede dini suwaltaka jawabu rumunge maqsaduga feshigen kuriyadda programe. Algonumunge hama kommeriyaku sama mi waragina suwaltaki hama libifaiba hure wagutu tandi minwarakun mi suwaltaka jawabu eruma masekke koramu alonu men dani namoes suwalta ginamuga sababun kommeriyaku suwal kurefa minwara suwalta nunime faharus ade efada halatawga den jihigen anna episode ka alonu men mi suwalta mi gendani migoto mirege mi programu sama waragina suwaltake alonu men libifaiba we algonumenge evves mi program ga tibe fon evves suwale algonum gatun duwefa matanu kure wanama ama alun suwalu mi program fonumuge fursat oy wahakas danawalan adi mi program suwal fonumuge fursat hama abadus ulwale fawa wahaka danawalan algonumenge facebook page ga algonumenge mi post ga wa linkun hama abadus suwal hushayle wahakas danawalan मेरे प्रोग्राम का सलवाना है मी बैर देवनी फैज शेख मोहम्मद इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख मेरे के मी फर्तमा सवाल को तो मी अलवणकी अबदु कुडकमुदा तकिति बेरुवे हुन्न मिहकीमे अलगंडु कोम्मे नमादक ताहिरुवा फाहने इबवन्नमे एकमकु अबदु कुडकमुदा तकिति बेरुवे हुन्नाति जेहेनी अबदुस ए बंदुको कोग्गे नमाज दाशे मिनटक वेस ताहिरु कम्मतीगा नुहुरवे अलवन एकमकु इगे अलवनुगे फेरामुगा आदि हशिगनुगे इतुरु तनिग्गा नजिस दुहन्नानकं यगीने मिफद हालतोगा नमाज कुरुमुगा अमल कुरन जिहेनी किहनकुन तोए मगरिब नमादा ताहिरुवेगिन हुन्न गोतन इशा नमादा बंगी गोइमा नमादु कुरवेन तोए وتنشأ نماذج جهني وكين طاهر وانطوي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا على من ورقنا إبسور تهوغا تي سؤال بجواب دي فوانه. كودا كفيل نوي في بالي يعني كودا كفيل نوي في بالي. إيجا ميوتي دعوته. فسيها بي بسبوي المرين هودا دبوا فواني إفادا ميهايا بندو كلاجن beernu waago tabandu kollagen ena jamma kurun huddawegen waakam ena jamma qur'ani ena lui faseya goinge vulu koggen vuluwa men durnamada asrnamada ena qur'ani kane vulu koggen ena maghrib aisha ego tajamma qur'ani ena isko vies masale nei ad den anegotaki ena komme namadaka vulu kurun komme namade ena beenu mani namadegge wagutu kuran kamu gawanama ena komme namadaka wudu kuranjene komme namadaka ena wudu kuranjene komme namade wagutu ena kuran beenu wa kamu gawanama ena tijamma kurum gahudda samade namade kun ena jamma kurawene demmi zamanu ga lui faseha go besbirita mi har wasile tanawas ne PhD se behori adi bandu kollewene turgo go sunnana mi haro ema ne P westjale vidane na gaage tanegga najis jehuna nudinu mattaka nepi yahalange bandu kollagen ena namaz qur'an igota emma gaage jehuna digenwane beera najis jehifa hurajja namaz sahayinwane beera fennan hurajjiya najis jehifa beera fennan hurajjiya namaz sahayinwane emma egota egen salama ibu mattaka ena nepi fada icche jahagen bandu kollagen ena egota namaz qur'ani denamade ko jamma kurawene enaya nuwata ena kumme namade wagutu quran beenu wakamu gawanama ena kumme namadaka wudu qurani ade demme suwalaki algonda tarawih namada mi devuni tankole fahunne miskitan erigota hasham baitana imam miha tilawatuge sajdaka gossiye den kihinakun toy algondo hadani suratul fatiha nukiyawa algondu
tilawatuge sajidaga bæveriwan toye jeheni adena tilawatuge sajidaga bæveriwan tilawatuge sajidaga bæveriwan de qiyamen nun ta kiye qiyamen nun kiye ena imamiha in halatakan ena daani komme gote vias namaduga bæveriwairuga imamiha onna halataka takbiratul ihram kiya fa ay namadu fashan kiya takbir ay furatama Allahu akbar den fulafa Allahu akbar kiya fa hashan nubande ena daani sajida eruga imamiha yoti sajidaga tilawatuga sajidaga ema ena daani tilawatuga sajidaya den imamiha ekkun ena teduwe ena suratul fatiha kiyawani ade demme suwalaki de amin gengole mihunge atuga de angoti alagen uletan fene ei hudda wani gotettoy ade de angoti ei de amin alwaafin de angoti baay amihar mi masalaga ilmerin bidala fani firhinakan hudda hatarawan gotielum hudda ei kashi ingiliga ya komme ategges kashi ingiliga ya kudawa ingiliga ei deatuga veselene na ei kanatuga ves kashi ingiliga ya kudawa ingiliga ya ama waatuga vese gota kashi ingiliga ya kudawa ingiliga ya mahataran gotielum hudda ekama sunne vegen wa gotaki enga goti ei kashi ingiliga ei emme sunne vegen wa goi enama vese ilmerin bayan kurabba Allah nabiyya deatugas eruwiye bay faruq waatugas bay faruq kanatugas kama ko amgotegge kalifanu kana puluga kalifanu aluwa finnani e bay faruq kashi ingiliga saluwa bay faruq kudawa ingiliga saluwa egotan e kalifanu garun sabitu waatiwe ilmerin bidalwan ema deatugas ede ingiliga elene ema hataru ingilitai hataru ingili ema hataru angoti enang elidane hataru angoti elidane den amugotegga mi abin mi alwa angoti e kommen lazim kamen non e kiya ambi miha firmiha gatu angoti alwa arken wota firmiha ambi miha gatu angoti alwa arken e den amukon e rawaju asfami onnani ghair muslimu ge kiben kristiyanu ge kibai e mi hun e kaweniga e fada angoti alwa e ramzegi gotuga e kanta hadagen kanta kuramu annani den firmiha yang wikkamen e abimiha gahanayo ena ya abimiha usumattaka anuwata abimiha gelobi turan hasil kurmattaka enage tanawaskan kure minbaraku abimiha gahanayo bun ei ena yang wikkamen ei hama ena ettaka ena zinetteriwan den ena ei gahanalagen zinetteriwan lazimwani firmiha ettaka ituru hile firhina kattaka ena zinetteriwegen nuane den komme gote ves firmihaya ritiwan vesto ena gahana alagen ena kurmachan ama emma firmihan wikkamen ei ena gahana alo ekam gote abimiha ekan kommen angawa vesne firmiha gahana alwa firmiha gatu angoti alwa deka abimiha ekan angawa fe nei e firmiha ya abimiha tai gahana geterega miha ki ei qur'an vesate faman yunasha fil hiliyati fa huwa fil khisam ghayr mubin mer hilya ei gahana geterega bodwa kujjege gotugami oti anhi kujja faa kure fakidi qur'an bas ema gahana khassewege mane anhi kujja gahana khassewege mane anhi kujja ema anhi kujjage zinatin ei gahana ki ema e gahana firmiha alwani abimiha ge gaga abimiha firmiha ge gahana alwa ko mennu jihe ema komme ambe ko firmiha gatuga angoti ngalwa de ko mennu jihe yar kay vesvedan ararmaka anen abimiha kala darmane tinaga illa dash ena ennun heti alwa ati timan kare kunwane ti alagen ogen aneka kare darmane tinaga illa la timan kare kunwane ti alagen ogen mikal masal taskurmati wanta e firmiha ena gamilla ikhtiyar ga rihan goten ala erakum bes masen no jene ena amilla ikhtiyar ga amilla rihan goten eli makay erun masal de kurmache nuane e giretterikan annane agiyatu e kare kan tattawgas ei engambi an firmiha kodde kan tattangane ngamba fenna kamuga vejja giretterikan wannane ita ei aisha tufan gar hoga innawani kun eddoha ko allah nabiya gari ha kayfanu ehin ambi kamalaku kaiche fonuli aisha tufan fardagini niwaluga innawa fam pulun jassa tahibes burwali
tahriwes kundi wegandiyai kaaji tasbura agandiyai den Allah ga nabiyya asabe kanna dima kurmatilalla idalwani hadis kurawani gharat ummukum tiyabami hunge mamma ghira terivije tiyabami hunge mamma ghira terivije den aisha tufana denne tatteke yar tahrihala kuye komme gote besema tatte fono wanje ne na kabulege ad emma ekala ghira terkan annane abi miha egatu ganen abi miha ekanta fenna kam go vijja den firimiha aslu firimiha ge ukulen yenage kibaga hardanakan huregen ena engen beburagina min gengula weni massal nujehi enage hardanakan men netiya no gengula weni engen beburagina binne firimiha kibaga hardanakan men netijja ka enage ukulutan genjene ekantattan anengen ba dakkagenwa anengen bikodde kantattaken ena e ukulutage terege himene kamen ei engan bakat dakkagenwa anan abi enak kodde kantattake ghiratteri wana komme gote vesei tobi goton Allah labbafa kamen ei ghiratteri kan ekantan annane e nahennu dane e gade kitame taqwa veri yakas ekantan annane emma e gotan kantak koranji heni en abi kodde kantan anengen ba dakkagenwa ade yani demme sualaki taas kulumaki haram kamittoe ega hunna buduta ega budutan hore ega kurahaf ngetna ade miharu taas kulum den algon menna ka sida haram kenubuna haram kama kannuni ay innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun hadis ke miyonnani halal kan tattawani Allah bayan ko devwa fa adi haram kan tattaswani bayan bani mi fa den wa bainahuma umurun mushtabihatun edemiduga adi ve shubha kan tattake mane ki haram halal nege kan tattake e ilmurin nge kan tattake la ya'lamuhunna kathirun minan nas mistahun ke terengina bayakan ekamuge hukum takenne gene mane ki amunna kanne gene ilmurin den dalil taballawa dalil tabbe istidlal aliga ege hukum tabbayan kurawani mer taas kulun komme gote vies ega ebade wagutu bekar kurun ebade adiya devi hifafi kamugawanama alukantattakun mashghul we alukantattakun ghafil we genge bade miha taas kulumuga mashghul we ya devi hifafi kamugawanama algon na finnane miha mahagi ge mi mes kabul qur'ane ya devi hifagen gos namaz wa guttar we sebati bega e gandu ni meti adi online ko kule mi humbes yar online ko tami honni boda online ko kule mi humbes gandu nimmala namaz damiti gandu nimmala bange ko virus gandu nimmala fa namaz amai gota ta ane online nu gota am ko kule ro sama gandu ni munima anek kan wese ba fere e gota gos namaz wa gotu dair wese ba tibeve emma e haram kamakan e waasiwen haram kamaka waasil wa kamuga wanya komme gote saramane e kamuga zariyen haram kamaka waasilu wa komme kamaki saran kame e kamegge zariyen haram kamaka waasil wa komme kame saramane emma e taas kulumuge sababun haram kamaka waasil wa kamuga vejjiya komme gote saramane dem emme kudamin baraka besal gonna buneveni e wagutu bekar kun waguta higiyamit dohuga suwal kurevene ecce waguta be gotun suwal kurevene waguta kiniyamate ei gina bayako kamame duga ghafilwe farwa kuda koddu kolla kamengei niyumatengei emma e wagutu tangena bekar koddu wala for waguta ena giyamit dohuga fenigendane ena Allah dannawane adi timanna fonu wadere faharo huriya wagutenka Allah sayida kurma alwan kurma emma e wagututa ka behe gotun komme gote suwal kuren wagutu bekar kurun ei faydan nekkameka den anekkama kiya devi faaf kam gawanama bawaru fayda hur hin kantattak madi khasakun alukantattakun mesebayna ghafil kureba di bay faharu masida Allah haram kurba hur kantattak wese ke zariya e bawasil we ba misake juwa kala bay haram kurei fa wa kantattak wese ke zariya e bawasil we emma e buddhi wari gotaki dirakkatel gotaki diinallo bikuramiihum ifadakan tattakun duru ade deme sualaki makka adi madinaage haramga suturaye nubahatta namadu
kurun uddawantoy ade sutura bahatta kasida wakitanen khasa kurawwa fenneng evves dalilaku waki miskite evves khasa kurawwa fennei adi istisna kurawwa fevves ne de haram fulen istisna kurawwa fevves nei emma sutura bahatten jenama sutura bahatten jene den misalaka bay faharmi wagota kibayin ilmerin vidala fami hunnani makka ga harama begotun gina vidala for makka ga haram ga mi wagota ki kitamme war bele hettiya setana mi hundale gina kamu nubel hetti fami onnani kantatta namad qura'iro sama kurimatin mi hundi uma kantatta abadu hinga mi onnani dekama ko sutura rakkatriwa mi hen kamugawa nama ena haram fuluge terega ena sutura nege kahal tanegga namad kollam mad kollum sunnan namad kollam mad kollum ei hama edevigen wakame misalaka tawaf kuratanu kono kurawenna maden etanga abadu mihun kuras kanda kanda atibeni abadu huras kanda kanda atibeni adi bayen mihun ama ko idakkala feste kurimatin hama kurimatin nugos wang onnairu sama kurimatin ga bade bayen mihun den gina fara etanadda gina mihun ge helun terikam snuhure emma wakitane istisna kurawwa fenne evves hadise gae emma haram fuluga sastu balanji hena den mihunge helun terikan nunnati wenu beleni aslu den tawaf kuratanuga misal kan namaz kurami ha ge veselun terikan hunnan je uras kandami ha ge veselun terikan hunnan je defaratu ge vesnin helun terikan me har defaratu ge veselun terikan netima e kahale baawar masala takkurmati wa namaz kurami ha misal kan ena namaz kura nubala wakitanettane ama tawaf kuratanuga svara fan namaz मकाम इब्राहिम कारी के नमाज कुरान अंगवाफे होती ये तो आफके दरक हुए वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला मकाम इब्राहिम इन्ननी इब्राहिम के फान के फिया वाला फुलुला फिन ए फोशी बिल्लुरी फोशी मिहार तवाफ कुरान ला इतलक्का मिहा को तांगे ओन्न इरुगा बाय मिहम गद दक्का फ इता हम इतनु बुडुगा नमाज कुरान के दिमाग कुरेबा इता किन मिहार दरक को नमाज कुरान इन बोलबे सराफान तवाफ कुरान मिया tawaf kura munda eruga yar tawaf kura mihun ado tanga tawaf kura mihun ginaweken gos miharo ennani zamzam fem balowes miharo etanu matin besut miharo hilala hilajafa kuriga etana deven innane amasidin fa bagen zamzam fem balo kariya deven innane miharo etan bodu kuram ben etan besut hilajafa tawaf kura mihun haren harakan edani ginawamu yar abada aharuge uriyadu heggon hulwalafa emma tawaf kurami hun ha gina iruga maqam ibrahim karige kine dira ko qur'an me ilmeri vidala fani haramuga komme tanegga edara ko kuries fudene kama masjid haramuga komme tanegga edara ko kuri kamuga vies fudene kama emma fasiya tanegga ena aman kama kure edara ko kure vetanen ena ikhtiyar ko edara ko kolli mayotini mefa emma e namaz kurami ha ge serum terikan hunnan jene ena egota dera ko namaz kura iruga ena balanji hena mi hunnas balanji hena da tawaf kura tanuga ena dera ko kure makina baani dera ko kura ha dima kuri ma ena ga jehe kama tabba ko jehe ena gibula vesoli ge fulum vesena munu e buri kantatta vegen dana be tabba war kantatta ke ekama ko samgadda ka heti beni ama bay mi hajarul aswad dima asa etanga banda hajahani පොඩක් වහදාගෙන ඉෂීදෙලානි දෙන්න උස්තේදුවේ මාරු යකස්නුතේ දුවානම ඉතන කොන්නෙදෙන මිකහල විස්නුන්තංගේ බහුරේ බෑවරෝ ඒකි සරහද්දු තකුන් අන්න මීහුන්ගේ මිකහල හේලුම් තෙරිකන් නුහුන්න මීහුන්තංගේ තාංග ගිනවුගේ සවබුන්නේ මිකහල මස්ස තම්බිදිමාවනි දැන් බය මීහුන ඉවිෆමි ඔන්නනි ඒගොත බය මීහුන් බුනාඩෝ හරම් ෆ්ලෝ ખાસે එව්වස් හදීසකුන් හරම් ෆ්ලෝ ખાસે නෝ එව්වස් දලීලකුන් හරම් ෆ්ලෝ ખાસે නෝ हम हरम फुलुगे समसतुरा नगंजीन असलो हयतुआ एकमा कुदें मजबूरी हालतेंगे मिसारकं एतांग अबदुमी उंतगोस अदा कम गवानमा कुमगोते से नमाज कुरन जेता अर जमात को नमाज कुरारुगा जमात को आलारुगा गुतुमी उंत सफ्तंग हदान एवा गुत कुनु जेन तेना का सुतरागे बेनु में सुतरागे बेनु में जेहनी वाकिन दे रखो एक कुरारुगे कहरी को दे रखो एक कुरारुगा सुतरागे बेनु में जेहनी ए हालतुगे नांग हम ए बुत्ता सुतरा ये बेनु कोगन नमाज कुरान हुरवे कहले तने इख्तियार कुरमुगे इख्तियार बताए ना
එම ඒනා ඉෆදතන ඉඛතියාරකුගෙන් නමාද කුරීමා තා එම රංගලවාන කොම ගොතේ වියස් ඒනා එමස්සල ඒනා ඉගිෆෝ ඉක්කමු ගවා නම හේරුම් තෙරිකන් හුරි කමු ගවා නම ඒ ගොතන් ඒනා කන්තක් කුරානේ තමකි ඉස්තිස්නායනෝ කොම ගොතේ වියස් තුරාන ගම් මිදිහනේ එක හරි කොකුරායරුගා එක හරි කො සුන්න නමාද කුරායරුගා ජමාතෝ කුරායරුම් ජීන තම මුන්න සුතුරායි ෆාකා ඒ ඉමාමුගේ සුතුරා ඒ ඉමාමුගේ සුතුරා එම්මා ඒක හරි කොන් නමාද කුරඤ්ඤා එනා හැම ඉඛතියාර බයි haram fulu kom betana ka goses namad kurum ge ikhtiyar ade demme suwalaki mihun kariga timanna nuwata timannage darinna hidayat dekkaman edi dakkawato duwa kodden bunun ei rangalu kamettoy ade hama rangalu kamen ei ama edevigem wa kamen ei hama heola fahin hiwa kahalami hegge kariga mi hegge duwa Allah tangkul fasihin ijaba koddewan kamang hiwa kahalami au kariga hama bunung hama edevigem ve Allah nabiya gari hang Abu Hurairah as dannawane Allah nabiya timannage mamma hidayat dekkamage Allah du'a koddeva ballawash Allah nabiya du'a koddevi ekmana hidayat libuni Islam vi emma e hama edevigem wa kamenge emma ekanta takkurevene hama taqwa garmi kariga hama bunelambi hama mis mihunga duwa sama adi waki hidayat dekkamage diyanno taqwa veren hiwa kahalami au kariga hama enage hinkam kawese nange devidan timanna warbali wala mihike timanna ki timan shifa devunga di Allah du'a koddi balash hama ifadang hajjat dami hu umrah dami hu emihun kariga spuneven timanna du'a kolla detinge timanna he du'a kolla detinge Allah nabiya umar gafan umrah ka wada ken viruga umar gafan Allah nabiya wastenne la tansana fi khairi du'aika kale fano kura he du'a ga harman handan nattan latinge Allah nabiya edi wada ga timor gafana Allah nabiya ai kale fano kura badwa Allah adima fasahi jawab korde manata ekama ko sumar gafana edi wada ga timor gafana umra wada ga neviruga umar gafana edi wada ga ti kale fano du'a koddewa emma algon menna sama edevene ama efada maqam tahuga adi efada hewla fami hun kariga hew duwa hama edevene hama edevigem wa kamen ei rangalu kamen ei ade demme suwalaki maghriba miskita diyei bangi gomuge kurinne egadiga masjid sunne noko ishinanto ejiheni asuruge fahum sunne nukuran onnati suwal ufede mikama deterega ade ilmeringe meduga tikama meduga kuda khilafenge bahuri mer asuruge fahum iro sijjamad den Allah nabiya yoti hadis kurawa fa sunne namad nukuran ama ifadai fatis namad kurma fahuga iro araf maddan den ena yoti sunne namad nukuran gawa fa yoti mi am hadise den bayin ilmerin vidalwe ei sababen ne namadeke nukuranga wafati sababen ojja kuravene na sababen ne namadeke mi bunani hama idagoto sunnen hama amudera kollu ei mana ekam sababe wa namade sababe ke mi ken misaka miskita wadejja ishinu met dira kokfa sababe ema sababe wa namaden ei miskitu der masjid dirakko masjid sunnenge sababe ba namaden ei Allah nabiya ti hadis kurawa yati ba men kurami yak miskita wadijje kam gawana ma ina nishi nare dirakko namaden nuko ema sababen e kuleyfoti ema fedan janaza wudu kurun wudu ko gana wudu ge dirakko en sababu ema sababen e kulewe namade kure vidane kam abbayin ilmer vidalwan ema miskita wanna miha engoti sababu asa miskitan ena wanu ei sababu dirakko namadu kurumuge ehma dirakko namadu ena kurevene evagutu gaves e sababen inima sababu ekuleve namata kurevene evagutu gaves ekam sababen nen evves namade evagutu kunu kurevene adi ei emme raaje go ekama fennani sababen ekuleve namade vejja evagutu kurevene ennamas mige ban adi bayin ilmer midalwa ehin wahake e irosse ma boda kari ve fo ojje kamu gawa nama dennu kurashe masjid sunna besno kurashena madu kollare kolangena mangi go ani menne madu kollare kolangena e kuda wagutu kolangeni e Allah nabiya mana kuraba fani e irohama araba gutuga irohama medjehe wagutuga irohama usse wagutuga namaz kuno sunna namaz kuno e kalifan wani mana kuraba fa emma e
irosun irsengo tikvar carry feni ama hindu kolangeni irosen ema ena ebakut kologena mada kolle idan takola ei ma abata kuli kannuane mange goima den ena sunne kolle vene mange agamata me demedugan sunne ena kolle vene ema e sunne kolle fa ishini ma yotini me fa erun bange agamata demedugan sunne besa silviena masjid sunne besa silviena de sawabu dibigendane ad දෙම සුවාලකි ගස්තුග දූකුල්ලාෆව රෝදේ ඒ රෝද හුකුරු දුවහෙග්ග හිෆිදානතෝයේ බුරාස්වති අදි හොනිහිරු ඒ ගුළුවාගෙන නුහිෆා ගොත්ත හැම එකෙන හුකුරුග ade gastuga dූකුල්ලාෆව රෝදේ ෆෘතම gastuga sharu'i uzure ka horeto ෆෘතම බලන් nar sharu'i uzure neti dූකුල්ලා රෝදා ei dengena faaferi fatahirina gastuga utsar sharu'i uzure neti dූකුල්ලාෆියා ena yoni faaferi fa ena tawba wanjeni ෆෘතම wes e රෝදා ගලෝ කරම කුන් tawba wanjeni ena adi ena muli umuru රෝදා ගලෝ කර kam gaves denge රෝදයා ivarum sawaben ena kadden wes libene den wes libene kam ko ena රෝදා ගලෝ kuranje hene farud රෝදෙන් ei රෝදා ගලෝ kuranje hene ei hukur dos kam gaves masale nei hukur dos kam gaves masale nei honi hir dos kam gaves masale nei ei ede duwahuga masale mi jihani sunne රෝදා ifumga masala sunne රෝදා ifumga masala par hukur duwaha behe gotun asfeni tiyabami hukur dos රෝදා khasan kurashe e sunne රෝදා e duwas sama duwas tahuga teren khasan kurashe hukur duwas රෝදා ifuma ema eni sunne රෝදෙන් e farud රෝදෙන් ena ifani duwas ena khasa kuriyennu ei ena farud රෝදා ena qado kollaniye e duwahuga ema masene farud රෝදා qado kurmoge e duwahuga adi ege kurin රෝදෙන් hifias no hifias masene fahun රෝදෙන් hifias no hifias masene den honi hir duwaha be gotun eni asati yabami honi hir duwa ekani රෝදා no hifare tiyabami na fardu kuraifa wa රෝදා fiya fardu kuraifa wa රෝදා fiya ma fardu රෝදා ettai fardu රෝදෙන් qado kurani ma qado රෝදා hifena honi hir duwa ekani wes hen duwahuga no hifias hen e honi hir duwa ege kuri duwahuga adino tafahu duwahuga no hifikamu gavias fardu රෝදා vejja hifena sunne රෝදා meduga eni masala asa ema sunne රෝදා ya meduga ilmaringe meduga khilafeni fedifa honi hir duwa ama ekani රෝදා hifun ema fardu රෝදා masala ne hifena ade يعني لما سؤالك وضحية قتلهم لبي ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكما دبي أهمية أدي قتلهم إم رانغالو غوي وأغوتو تان إيجي ميمور مي كان كموجة تفصيل دبي دانتوه ade udhuhiya katiluma kiyei warma ikkamen ei be kodani edwaswaru hajjuge alukam warab main alukamen ei e alukamuge sababun hajjuma burwali bijjami hage kudi bodati huriha fa faifu hegen edani ena swaru kashawaru hegen edani eha bodo ajuregga bayakumi baaveri wani huriha men nakanga nasiben nulibe engam Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga rahman ei ekalanga ogawantakan ei emmenna vesama e shamil wewe gotan yoti ekkun ad shamil nuwunas paigana ma shamil wewe gota hajjan nudevi tibi mihun emihun nange heri kurevene kantatta arafaid dogo roda hifun kudi faafata fohevigenga bade dia haruge iswe dia hara mustaqbal ga annan wenga haruge ama efaden udhuhiya katilunge ben udhuhiya katilima ege lefodu bimmati ge jehuma huga enage kudi huriha faafta ke fohevigen dane emma e sawabu ge hama shamil weven heriyena bes hajjan nudevi hurimi ha bes sawabu ga minbaraka shamil weven yoti ekkon enan adi shamil nuwunu kamuga vias den udhuhiya katilu mattaka ge way naam sufi ge teren suipen ikhtiyar kuram yoti geriyen nuwata jamale nuwata bakariye ei udhuhiya goto katileve taketi ei naam sufi ge teren baawate bakari nuwata geri nuwata jamalu yar jamalek katila kamuga vejjiya ege baariwen haimmi hunna hama efadan geriyek katiles geriges baariwen haimmi hunna baariwen ekam bakari ge baariwen nowen mi hunna bakari hama emme mi hegge faratun katileveni nuwata
බප්පයක කතිල විධානය එනගේ ආයිලාගේ ෆරාතුම් බප්පයක කතිල විධානය නගේ ආයිලාගේ ෆරාතුම් බකරිය දැන් බකරිය කතිලාන මුසින්නාය ඒ දෙයහරු ෆුරිෆාවා බකරිය දෙයහරු ෆුරිෆාවා බකරිය දැන් දෙයහරු නුෆුරේ බකරිය එක්කම ගවා නම එංහරු වියස් මස්සලෙන්නේ ෆුදේන දැන් මිහාර මියොන්නනි උල්හියා කතිල මෙන්නන අයියාමුත් තශ්රියුග තින්දුවස් අයියාමුත් තශ්රියුග තින්දුවස් ඊදු නමාදුන් ෆේබිස්සුර දැන් අයියාමුත් තශ්රියුග තින්දුවස් එදුවස්තහුග උල්හියා කතිලෙන් ජීනේ මිහාර එදුවස්තක ෆහුග දැන් කතිලෙවේ එච්චෙන්වාන් උල්හියාක දෙන්නවාන දැන් වානේ හම ආම් කුර්බානියක ආම් මුසාබහක වානි එම්මා ඒ උල්හියා කතිලෙවේ දුවස්තන් ඊදු නමාදුන් ෆේබිස්සුර දැන් අයියාමුත් තශ්රියුග ඉරොස්මා හමය අයියාම් තශ්රියුග මේ ෆහු දුවස් එගාර බාර තේරවන දුවහුගේ ඉරොස්මා හමය එනං යොති ෆුරසතු හම උල්හියා කතිලම් දැන් උල්හියා කතිලු මට්ටකානියක් ගන්න මීහා ඒන වෙසෙ බහුර කන්තත්තක ශරෝ කුරයිෆා ඒ නියෆති කෙනුමා ඉස්තරි කොරුමා ඉස්තරි බේලුමා කන්තත්තා එකන්තත්තකුන් දුරුම් එදකන්තකුන් දුරුම් එබෑ ඒන එක එදකන්තක් කොග්ගෙන්නුවාන නියෆති කණ්ඩායගෙනවා ඒ කුරින් නියෆති කණ්ඩානේන ඒ උල්හියා කතිල විච්චොමද්දාන් දැන් නියෆති නුකණ්ඩා ආදී බොලුන් ඉස්තරි නුකොරා නොතගාගේ හෙන්තනකුම ඉස්තරි නුකොරා නොත ඉස්තරි නුබෑලා එනහුන්න ජීහෙනි ඒ හජ්වරින්නා එහුගයන බයිග බෑවරු මට්ටකා ඒ හදු කතිලා එතාන්ගේ මිහුන් හදුයිතා කතිලා එමිහුන්නා කොම්මස් මින්බරෙක්ගේ බෑවරුම බෑවරු මට්ටකා එමිහුන්න කණ්ඩායඩිෆාවා දැන් බකිතානෙන්නේ සබහ කුරාක වකිතානෙන්නේ එන හුරිතනෙග්ගා එන කුලදාන වෙජ්ජියාම තනුග කතිලුන් එම්මේ අවුලා කම්බොඩවෙගෙන් වනී දැන් අලගොණමෙන් දිවි රාජ්‍ය කීමි බකරි geri jamal weccigen gula tanenno bayrar rugaden bakari gengunas den adi bakari erar genguler rugabes rajyega wejjawaran agu bodu ehen tanakun libe hataro fas bakariya ever rajyegen me bakari ganna den uluhiya katile vidan to hen gaw mekkas katile wene hen gaw mekkas sama uluhiya masalennen ama watteri gaw mekkas ama katilam viena beenumiya ena ever tanawaskame රාජ්‍යයක දැන් කොම්මෙ කොතේ විස් කියන මිහුගේ තනවස් කමන්න උනා රාජ්‍යයක මේ අහසංහාස් අරාගෙන් බතේ අංහාවස් පෙරරුව අගු බකරියෙක්ගේ අගු එහෙම ඒ වරු කියන මිය කුල දානවානේ එහෙම ඒ දැන් කොට තනවස් මිහුන්නා වර දේවක තනවස් මිහුන්නා ඒ වරුන් කතිලේ වේනි දැන් කොම්මෙ කොතේ විස් ගොත තංගොල අගු බඩකෝ ගානේ කතිදීමා අජුරවස් බඩ වෙගෙන් දාන අජිරුවස් බොඩ වෙන දාන ඒන හේදකුරු මුගේ අජිරුව එන ලිවිගෙන් දාන බොඩ අද දෙන් එන හේදකුරු එම්ම ඒ අජිරුවස් එන ලිවිගෙන් දාන දැන් ඒන හම ඉක්තියාර බෙන් හෙන්ගම එක කතිලුම් සම අරබි ගම තක සබ කතිලාදේ අම මිහාර ගුරුප් තව සදාෆේ බහුර දැන් ඒක දැන් අලගොණ මෙන් බලෙන්ජි හන තන් ඉතවාර හොරි ගුරුප් බය ගුරුප් තංගේ බහුර මකර හදා ගුරුප් තවස් එම්ම ඒ ගුරුප් තකුන් එබ කතිලාදේ ඇෆ්‍රිකාගේ බය ගම තවස් इंडिया गस कतिलादे मिस्रो कतिलादे सऊदी अरबिया कतिलादे एगोत वरगिन गाव तो होगे कतिलादे मिहारेबा एमा एगोत हम बावरी वेगन हम एगोत कतिलाम बिया मा ए ग्रुप कल्ला दक्कागे नोता एना रट्टिसक गाव मेग हुरज्जकम गवानम एना गुळागिन एकांत कुरियගෙන් දෙවිදාන हम मसले नो हम अजरू दिविගෙන් දාන इंशाअल्लाह आदे දෙමෙ සුවාලකි وقرن في بيوتكن ولا تبرجن مي هميكني نبياගේ අඹයමි කමලුන්න ඇස්වාව අමරතෝය මි zamanuga mi amura amal kurවෙනතෝය ආදේ hukum aam ei Allah ge nabiya mukhatab kurabas kitan ay qur'anuge bhuriyas kitan ayenge bhuriyas ekam hukum aam ei wakke khassa dalile ekade fana khassa qur'an ei hukum khassa qur'an nuwat Allah ge nabiya ge abiya kabalunna ei hukum khassa qur'an wakke khassa dalile naannakam gawana huriha angenu ege shamil ei qur'anu ge waragina aytenge bhuriya kabalunna mukhatab kurabwa bayan ko kurabwa ඒක මානෙන්නු හේ කබලුන් නක්රේ සීදා හුකුම් ඒ තුරු දලීල එකබලුන ખાસ කුරාන ඒ හුකුම් ખાસ කුරාන නෙක්කමුග වෙජ්ජාම මුළු උම්මතුගේ එම්මෙන් ඒක ශාමිල් වාන
kiti Qur'an ko wargina dalil tang asa huri mukhatab kuraba firihinun namaz Qur'an besangawati firihinunna ega maane nu anghunu kotti beshike aqimus salah tiyabami hun namaz Qur'ash warukau ma'ar rakiin tiyabami ruku Qur'an hunna ruku Qur'ash gina aitta hori firihinunna mukhatab kuraba ekama ko hukum am anghinu shamilu ega firihinum khassa Qur'an dalil ne kam gawana ma anghinu shamil wana hama ifadan Allah ga nabiyya ga abiyami kamalunna mukhatab kuraba Allah ba wala fa wa aitta ho samahuriha anghin takun shamil wana ikabalunna khassa Qur'an wa ki khassa dalil ne kam gawana ma egotun waqarna fi buyutikunna ay hama am dalilen ay huriha anghinu ega shamil huriha anghinu shamil mi zamanu gawes adi kuri zamanu gawes huriha zamanu gawes ama e ayatuge darhun hama huriha anghinu shamil wegen dane ama anghinun nang oti khassa zururi beenme jehjia noniya ekabalun beerteriya nikuma ulumaki ei edevigin ba kamen non ei kiye e wa kalgono kuriga tangkore tafsir ko dakka fawane emma e komme gote vias e gota anghin takun magumachan nikume ule kamugawa nama emi huna zinetteriya svevene ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أنا آية جانب باقيوتي وقرن في بيوتكن تيكملون جيته وتيكملون قرار وتبيشه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أدي فرتما جاهلية زمانه فارقون لونو زينة تركن تيكملون فارقون نوله بيرترني كنا كم جوانا زينة تركن فارقون ربنا كم قتيبياس algon be miharo adi ma bodang zinet terkan faal kura firi miha kurmati ga faal no kura zinet terkan ga faal kura ber teriyata nikam visna mi dogen nung algon mi dannawaniye ama anghin kabalung ekabalung beradda mi ma makeup kollagen sentu jahalagen ar riti welagen beram bidani firi miha has ba faal hikkiyalan subhanahu timanna kurmacchen ya riti anna mayena ber teriyata merdani zinet firmiha rezinetira angawa voti firmiha zinetira ekamang ajuruli beba angmiha firmiha zinetira wima ekama ko ena faafa veri ko ena ikhtiyar kuri ena beeru teriyanni kunnan ena zinetira veli beeru teriyanni kutima ituru hem firhinum tawga hittelle bigandana ena ge farata ei waiduge hadis gayoti mailatun mumilatun ನರಕವಂತ ವರಿಂಗೆತ್ತರೆ ವಾ ಅಂಗಿನು ಗವಾಹಕ ಸ್ವರ್ಗನವನ್ನ ಹಾ ಸ್ವರ್ಗ ಗವಸ್ಸಸುಂದಿ ಬೇನೆ ಮಿಹುಂ ಗವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಮು ಮಿಹುಂ ಗೆ ಸಿಫತ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಮು ಹದಿಸ್ ಕೊರಬಾ ಫತಿ ಯಮಿನ್ ತಿಬೇನಿ ಖುದ್ ಫಿರಿಹುಂ ನಲ್ಲೆ ಮಿ ಫಾದಿ ಫಿರಿಹುಂ ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಂಬಾ ಮಿಹುಂನ ವಿ ಫರಾತ e komme gote viesse firihinum fennan tibiya e mona wanni jessene shaytona e kan kurwane mihun lavva komme gote viesse e anhinum lavva e kan ta kurwane firihinum fennan tibejjiya hama e wanni tajjassane tanqoltu welane gon riti kollane e kahle baabro kan tattavegen dane gota e beertereng henni kuma ulay kam gawanama adi mujtama emme boda fasad wegen da emme boda ekkantan e gota anghenunta e gota hile firinum ge kurmati ge gota azinettere wegen nikuma ulun emma e uriha anghen takun hama shamil ayatu ge daruga ama zururi kamejjehen emi hunni kunnani beera ennuniye kabalunna hama Allah hanga afoti kabalun na emme hewegen wa kotakiye geega kabalun qararo atibume ade demme sualaki esfina jeheni kihne kuntoye ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fati al ainu haqqun esfina kiyei haqiqatike आमोते एसफीना में जिन हसदा के सबब ए हसदा नतिया का अनुजेन एसफीना है एना के हितुगा हसदा नतिया का अनुजेन ए कुछ जका दिमा मिसा कबला हादरीचे हाद लोइबे काला itu terege ufede hasada ke alifan ngado ke sababun e lolu likuna vihaenge e lena ke lolu ke sababun e jeheni balives jehene adi ege sababun adi manu rakkater ke marwes esvina ke sabab marwes ve ama esvina jehena me kani kudinna kavesno esvina jehe ehni mi hage mudalaves jehene esvina giyaves jehene esvina mi hadda gasta kaves jehene esvina ma e rakkater ke hasada ke sababun jehe e dengi kam misaka salama mattaka bay faritan ara afana timanna men den kuraweli kin timanna men e kahli mihna igeli kinune
esvina emihge sabun jehemiya engeni kinone per aamu gotegga mujtamauge engene hasadaveri engene ama mihuna libeni umaittahuga maccan hasadala mi ekkam mi aamuko mihunge terege dena taarafu vegendane ei gudurati gotun kamuga vies enun gotakun kamuga vies efada mihun taaraf vegendane mihun na egigendane efada mihun mina kimi hasadaveri ekkam miyakan nihumatelliuma nede mi ekkam mina ki enage bastakum vesengena amuko enage dakka wahakatakum vesgina fara engene efada mihunna nuane Allah devva nihumaitta faala kogenne Allah devva nihumaitta efada mihunna faala koggen nuane mihunna vihas butaka forwagen gen kulen nihumaitta emma enage efada mihunge esvina jehene emma mihar walgon member ginen kuraka misal kalgon nge darin libuna dari fulo misal ka Facebook allani dari fulo photo egotan aswahi gotuga nulume rangali ilagen mihar we gota ma hasadage ahulwerin tibena tayabes comment kurami hadriche hadalo ibe hamae komme gotevies na hama kurimati huregen buna echakun nune esvina jeni hama egotavs jihdan esvina egotas jihdan esvina egota buna bunumuge sababun en masha Allah kien jenas waigatu egota angava foti Allah ke niyamataka taarif kura kamuga vejja masha Allah kiyashe hada molo kujje kemi masha Allah hada riti kujje kemi masha Allah egota hada ginay mirusala gahe kemi masha Allah egota masha Allah kenjene masha Allah kima ka esvinen nujene ekama ko masha Allah nu kiyafemi onna gina fara masha Allah nu kima loluge viha annani enage loluge viha enage hasadage viha hasadage asaro e kurani aslai gatuga hasadage asaro aslo e kurani hasadage asaro e kurani ege sababun nurakateri balitavs jewun karigen ve marvum ve karigen ve adi enum ves baver kantattavun ve kashigen ve ade deme swala ki hama mirega salon hama forto fashigen ayruga kurona swala hama war gulunguri swala hennamus ekotakano mi swala as famiyone malwono hama mi swala skollana algonuge darifulu vihe fahum sajida da komme faharaku kahala gotaka evs wahe khule nuhunna saafu fenuge discharging ade mihar vihe fahum diha warakan aharu vijje doctor dekkumun buni evs masale nekkamashe migota waji komme namadaka wudu ko bandu koggen namadu kurum bayfaru taklifaka veswe namadu nimigen qur'an kiyawalen beenum wi kama vies anekka wudu kuran jehehen hiwa tiwe ekama kannin veswe swalaki mihalatuga wudu gelleneto adi hama e wudu mati fardu namada eku kura sunne namada rodamahu isha namadu koffa anekka wudu nuko tarawis namadu kureweneto algon kantata qur'an kinapunta ade hama demme jawab din fadan hama ena besoti demme hama kudage fil no ifemi hage maccan enage qiyas kurewene bajje ke sabun kantan ewani ena bandu kollan enan oti hama degoi enan oti degon enan eben hudda de namade ko jammo kurum besudda anegota ki ena komme fardu namada ka wudu kurum nenge fardu namada ekkon ena fardu namad ge sunna kurewene enaya fardu namada fahugena guruan kiyawala benme guruan bes kiyawene enaya masre no ekiye den ena komme namaden ek namadege wagutu kuram beenum wa kamuga vejje ena jena komme namada ka wudu kuran jena en namada ge kuri wudu ane namada hakama kun daana den ena goti ata hamalui jamma kurum ge lui namada jamma kurum ge lui ena yani den namada ko jamma kollan guri makaden ane namadu wagutu jehra ko ane namadu kura kan vejje ena ta ena ema lui ben ena ema ena ya komme namadege wagutu kuram ena beenum wa kamuga vejje ena jena komme namada ka wudu kollan jena deme swalaki makka umra gos hunneiru anhenu tarawih namad kurum emme rangali haram gato nuata emihun tibe hotel gato ade sunnen namad kurum makka ge wes komme tanek gawiya kas awla kan bodogen wani geega sunnen namad kurum awla kan bodogen wani geega
දැන් මෙහර ෆිරිහිනුන්නත් දැන් බයි ඉල්මර විදාල වනි ඒ වාගොතකි ෆිරිහිනුන්න එමිහුන්න බයි ෆාරු ගියන් ඇස් කුරම් වෙජ්ජා නුකුරවේ හාලතෝ බදේ කන්නේ වෙගෙන් වත හඳාන්නේ තු එම මිස්කිතු කොල්ලාගෙන දාෂේ අංහිනුන්න කොම්මෙ ගොතේ වියසේ කබලු නමුන්නානි ගේගා තිබේ හොටලුගේ මිහසුන්න නමාදු කොල්ලානි තරාවිහ නමාදු වියස දැන් ඒ තාංග තංකොල දතිවා කමුග වෙජ්ජියා ඒ කබලු නම් හම තරාවිහ නමාදම ෆිරිනුගේ ජමාතුගේ බෑරුගේ ෆුර්සතු සෙබොයි දැන් තිතාංගති සවාලෝ ෆෙදිෆතියොති එම්මෙ අවලාකම් බොඩි කොන්තාගතෝ එම්මෙ අවලාකම් බොඩවානේ අංහිනුන්න හම ගේග කුරුම් හම එම්මෙ අවලාකම් බොඩවා මාද සුන්නන් නමාදු කොම්මෙ ගොතේ වියස ෆිරිනුන්න වෙසවලාකම් බොඩි ගේග කුරුම් ගේග කුරුම් දැන් තරාවිහ නමාදේ කොම්මෙ ගොතේ සුන්නන් නමාදෙන් එයි එම්ම තරාවිහ නමාදු වෙසේනා ගේග කුරුම් කුරවෙඤ්ඤා දැන් ගේග කුරම් වෙජ්ජියා වානගොතකි නුකුරේ ඉෆතා උන්නාගෙන ෆාර මක්කා ගාදී අමුදුන් හොටලුගේ නකොටරිය ගනුතනවස් කමා මිකන් කමා හුර නුකුරේ ඉෆගින ෆාරන් උන්නානේ එම්ම ජමාතුගා බෑවරි වෙලාගෙන් කොල්ලුන් එම්ම අවලාකම් බොඩවානේ ගොතද්ද ෆාවගේ ඉල්වරින් වෙස ෆත්වා දෙබ්බා ෆයෝති ජමාතු කොල්ලුන් ඒ සවව කියරුන් එන අකුරුමුගේ හිව්වර වස්ලිබිගෙන් දානේ ඒ කොම්මෙ ගොතේ වියස් ජමාතුගා කුරුම් මනලෙන්නෝ අංහිනුන ෆිරහනුගේ ජමාතන් හාසිර වේ යති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස්ෆුරු ලා තම්නඋ ඉමා අල්ලාහිල් මසාජිදා තියබා මිහුන් අල්ලාහුගේ අංහින් අලතකුන් මිස්කිතන් උම්මනානු කුරාෂේ ජමාත මිස්කිතන් උම්මනානු කුරාෂේ එම්ම අල්ලාහු නබිය යති උතන් හදීස් කුරා බෑෆා එම්ම මිහුන් ආදෙවේනේ කොම්මෙ ගොතේ වියස් ජමාත ෆර්දු නමාද කොම්මෙ ගොතේ වියස් එහෙම් මිස්කිතව කුරා නමාදුගේ ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ලිබෙන මස්ජිද් හරාම්ගේ කුරීමා මස්ජිද් හරාම්ගේ කුරීමා ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ලිබෙන එම්ම අංහිනුන්න වියකස් ලිබෙන ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ දැන් බයින් ඉල්මර විදාල වෙෆවේ අංහිනුන්න හරමුගේ තෙරේගගේ කුරීමා සංහිනුන්න ලිබෙන ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ හරමේ මිකියනි එෆා කුරීෆා සරහද්දෙන් ගේ මක්කාගේ සදි මදීනාගේ ඒ අදි මස්ජිදුල් හරාමෙන් නෝ එයි කියේ ඒ හරමක් කඩේ ඩිෆාවා සරහද්දෙයි ඒ සරහද්දුගේ තෙරේග හුරි හොටා ඒ දිරි නිහුම් මඩකොගෙන් තිබේ හොටා ඒ හොටලුග අංහෙනු ෆර්දු නමාදු කුරි කමුග වියස් අංහෙනුන්න ලිබේනකම ඒ ලක්ක නමාදුගේ සවාබ කම ෆිරිහුන්න කන්නු ලිබේන ෆිරිහුන්න ලිබේන මස්ජිදුල් හරාමුග කුරීමා මස්ජිදුල් හරාමුග ජමාතුග නමාදු කුරීමා ෆිරිහුන්න ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ලිබේන කොම්ම නමාද ඉල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ආදේ දෙම සවාදකි රුකු සුජූදුග තක්බීරු කියෙන් ජෙහෙනි ඒ මගාමක වාසිලුමුග කුරින්තෝ නුවත ඒ මගාමක වාසිල්වෙ නිමේ වගුතුගතෝ අද ඒක අස්ලු ඉල්මරින් බොඩ වඩාගෙන් ෆවනි ඒ මගාම දමු කියන්නේ මානේකි එක්කො නුගොහෙවස් නුකුරියකුම් වෙස්නු අද එක්කො ගොස්ෆයි වෙස්නු ඒ දෙමෙදුග කියන්නේ දැන් ඉමාම් මීහා අස්ලු බෙහෙට්ටිෆා මිහුන්නනි ඉමාම් මීහා වර জিম্মাদার මිහෙන් එනයිකි ඒන විස්න ජෙන මවමුන් වර බොඩා යar ඒන විස්න ජෙන තිමන්න මි ගොත තක්බීර් කියා වියා මවමුන් තිමන්න වර ඉස්වේදානක හරකාතුගා එම් වෙජ්ජා එන හරකාතුගා මවමුන් ඉස්නුවා ගොතන් එන කියාන තක්බීර් මානේකි එක්කොන් හරකාතක් ගොස්වයි වෙස්නු මානේකි එක්කො රුකුව ගොස්සෙන්නු තක්බීර් කියානි රුකුව දමු තංකොල බොඩ රුකුව හිසාබ දෙක කුලා හම අයි කෑරි වෙලීම දෙන් කියානි අල්ලාහ් අක්බර් හමයි ගොස සජිදා වෙස් එක්කො ගොස් වෙන්නු කියානි සජිදා තිරිවමු තංකොල බොඩ තිරිවෙලෙවුනීමා තංකොල බොඩ තිරිවෙලෙවුනීමා කියානි අල්ලාහ් අක්බර් අදි ආමුදුන් කුරින් කියාගෙනවානේ අරකයි කුරුංග කුරියහුන් කියාගෙනවානේ කුරින් කියාෆේ කොම ගොතේ වෙස් මවමුන් ඉස්වානේ මාම හරකයි කුරුමුගා ඒ මවමුන් ඉමාම් වර කුරින් හරකයි කුරුම ගමච්චන් යති වර්ගද වঈද් වෑස්වයති සහිල් බුඛාරීගා අමා යක්ෂා අහදුකුම් අන් යර්ෆා qabla al imam an yuhawwila ra'sahu aw suratahu surata himar ඉමාම් මෙහවර කුරින් හරකයි කුරීමා නොත බෝ ෆ්ලීමා එන බිර නුගනේ හියේ එනගේ බෝන් වත එනගේ සූරා හිමාරගේ සූරෙන් අල්ලාහ් බදල් කුරව ෆානකමක එම වර්ගද වঈදෙන් ඇසයති එම ඒ කමුන් මාමුම රක්කාත කොන්ජන ඉමාම් මිහ විශ්න ජන එකම එම ඉමාම් මිහ බෙහෙට්ටි ෆස්මුනනේ জিম্মাদার මිහ ගොතුක වියනා වරබ්බඩු জিম্මායින් එනගේ බොලු ගාලවා ෆේනා ඒරි ඉමාම ක බෙහෙට්ටිෆා එම එකන් කමන් එන හේරුම් තෙරිබි එන විශ්න ජන මාමුම නාමෙදු ගෙන විශ්න ජන
maamumon ena barakurin harkai kuriya digan nuane ena vegenne te maamumon tibedan tamsaka herun terno mihun imam mihadi e halatuga Allah barakiya kastimena tan kola koi dakkala mihun imam miha barakurin ma kuriyan harkai kurami wasabati be iden tundurun danna jahilun mihun nakiye mihun nakanne kam gore waide bes kange gotak koggen nuane ma imam miha sistanjen ekko harakata gosfevesnu harakat kurunga kuriya kumvesnu kyan harakata damu tankula bodan harakata wasil ve hiduga ena kyani mane ki harakata kari vela hiduga sajida jahatana kari vela hiduga ena Allah akbar kyani rukuwa sama kakula ay jehen kari vela hiduga ena Allah akbar kyani eyem merangalo nadi demi swalaki hukuru duohu marwa muslim takuna behegotun eves basfule waridwe gans favetoy mikama behegotun komisiche sheikh vidalo de ufanantoy ade hukuru vileren wa hukuru duohu marwa miha e muslimun getere marwa miha kavvaluga azabun ena dinnawane kama hadise bengasfa kavvaluga azab e hama rodama roden hutta marwa muslimi haves enaves sama egota kavvaluga azab bodu warettai kavvaluga azab enan amam begendiye nani ar bodu nasibettai kavvaluga azab se bahurunda akwaruga azab gadafa azab kavvaluga ves ema kavvaluga azab uli begendim qiyamata hama onnen je alam ei barzahuga alam etang ena yang amam begendium vese war bodu warettai war bodu warengei ema kavvaluga azabun ena salame begum wakam amam begum wakama hadisa se bange hukuru videre no to hukuru do marwami ade demme swalaki eki podium takuga mihun wahaka dakkam fashamu Allahu hamdu kuran rasula salawat kiyawan mi salawatuga ashabe kalna tabi shamil kuran mifada gotaka divehi bahum bunatan warginai fene buna adu iwe egotan hamdu kurumun salawai lebuma egota bunumun ekan hasil wanatoye algonu hituga suwalu fede wima mikamuga dini nazarakum mikan onna goi bayan koddebun edeme adi hamdu salawai kiyun emme rangal gotaka beenu korvedane ibarate buna deba fanatoye ademir Allah hamdu hutte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dua kurame emma evarum fudene ena dua kurame oti ego tabunefa ama salli gemanek Allahumma salli ala Muhammad ya Allah Muhammad fana wacce sallallahu alaihi wasallam deve ama ego tangena kurukon ebuni timanna hamdu kurame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu hutte ya Rasulullah solawai ngadin wa kiyawa na hamde ngadin wa kure hamdu no koren hamdu ki kuri kama kanwa na solawai no kiyawa solawai kiyawi kama kanwa na solawai levunga di dua kurame buna fi ay kuru konge buna buni emme kuru ko Allah hamdu hutte emme kuru konge buna buni emma e gotang e mana hasil wa gota mana dehan wa gota bune gennen hasilen wa mana dehan wa gota Allah hamdu kurame Allah hamdu kurame mana deha vejjeta mana deha vejje hama egota alhamdulillah Allah hamdu hutte ehentay bunani hama egotange bunani den e tafsilen nu adiyeki mar hamdu ge asla hamda ki ei amalawas gulifawa kamen ei amalawas gulifawa kame dula amala gulifawa kamen hamdu ei ema Allah hamdu kurun e bahur amalawas gulwa ilmani ge tafsiluga ei hamda ki ei sana ei hama ekane dulum ekam hamdu ei gunawantavse ka shamil wa kame ke mane ki hama ekane dula kunnu hamdu kurani hamdu ge shamil we ba gunawantavse mane ki Allah enge kan takkurun Allah enge kan takkurun Allah nahi korwe kan takumana vegatun ei Allah hamdu kurun ge terege ba shamil we amalta eden tafsil we Allah nabiya gamcha salawat lefungai kalan nabiya rahmat lefungai dua kurungai rahmat lefungai dua kurungai tafsil den hema Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah Muhammad fana macha salawat lefan deve
මෙහර ඒක කුරුගෙන් ඒ අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ කුරමේ ඒ ගොතෙන් මා ඉබාරත් ෆුදේනේ වර මස්සනේ අල්හම්දුලිල්ලාහ් වස්සලාතු වස්සලාම අලා රසූලිල්ලාහ් කුරුකො බුනනීතා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ස්බුනයිස් කුරුකොද්දෝ අල්ලාහ්ගේ නම එම්මෙ කුරුගොයි ඒ වාකියේ මාන ආසිලවානකම ඉල්මෙර විදාලවන සාක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම්මෙ කුරුකො සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් කලිෆාන් වච්ච සල්ලල්ලාහු වාෂි අල්සලාම් වාෂි එම්මා එවරුන් ආසිලවාන එම්මා එම්මෙ කුරුගොයි ආදේ එම්මෙ කුරුගොයි එම්මා දිවෙහි බහම් මුඤ්ඤස් මස්සලෙන්නේ අල්ලාහ් හම්දු උට්ටේ අදී අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ මච්ච සල්ලල්ලාහු අලයිහි දුආ කරම අදී සලාවත සලාමුගා කලිෆාන් ගාල්නා අස්හාබ ශාමිල් කරම මස්සලෙන්නෝ ඉරංගල අම්මා කුරුගොයි දැන් ආමකෝ මොරියා තනෙග්ග දිගෙක් කොන්නොස් කියන තා ඉබ්‍රාහීම සල්ලල්ලාහු මිසාලක ඉබ්‍රාහීම සල්ලල්ලාහු අතන කියන හුරියා මගාමෙක් ගයෙන් ඒරුම් මාදිගුවගෙන් දානේ මගාමත එහෙන් දෙකෙන් ඉල්මරෙන් විදාලවන්නේ බයි මගාමත කුරුගොයි ඉක්තියාර කුරුම් බස් එදෙවිගෙන් වේ යම බයි මගාමත ආද දෙම සවාලකි ගෞමි දුවස් මුදරිසුන්ගේ දුවස් ඉෆද දුවස්ත ಫಾಹಗ ಕುರುಮುಗೆ ಹುಕ್ಮಕಿ ಹುಬಾತೋಯೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕುಗ ಮಿಫದ ದೋಸ್ತ ಫಾಹಗ ಕುರಾತಿ ಮಿಸ್ವಾಲ್ ಮಿಕೊಲ್ಲಿ ಆದ ತೀಗದೆಂ ಬಯಂ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ನುಸ್ಸವಾಫೆ ಬಹುರಿತಿ ಕಮುಗ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಂ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ವಿದಾಳವಾಗುತ್ತುಗ ಮೊಮೆನ್ ಫಾ ಕುರಂಗ ದೇಯಿದುಗೆ ದೇದುವಸ್ ದೇದುವೆ ಹೋತಿ ಫಾ ಕುರಂಗ ವಾಫ ದೆನ್ನೆ ದೇದುವೆ ಫಾ ಕುರಂಗ ಅಂಗವಾಫೆ ಆದ ಮಿಹಾರೋ ದುನಿಯವಿ ಗೊತುಂ ಫಾಹ ಕುರವೆ ದುವಸ್ತಂ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಎಮ್ಮ ದುನಿಯವಿ ಕಮೆಂ ದುನಿಯವಿ ಕಂದ ತಹುಗ ಅಸ್ಲಕಿ ಹುದ್ದವೆಗೆಂ ವೊಂ ಎಕಂ ಮನಾ ಕುರಾನ ದಲೀಲೆನ್ ನಾನ್ನ ಹಾಯ್ದಕು ದುನಿಯವಿ ಕಂದ ತಹುಗ ಅಸ್ಲು ನರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಮದೀನಾ ವಡಾಗೆನ್ ನವಿ ಇರುಗ ಮದೀನಾಗ ಅನ್ವರಿಂ ಫಾಹ ಕೊಂಗೊಳನು ದುವ ಹೆಂ ಬುಆಸ್ಗೆ ದುವಸ್ ಕಿಯಾ ದುವ ಬುಆಸ್ ಬುಆಸ್ಗೆ ದುವ ಹೆಂ ಕಿಯಾನಿ ಖಜರಜ್ ವನ್ ಹಾಗಿಮಿ ಉನ್ನ ಔಸ್ ವನ್ ಹಾಗಿಮಿ ಹುಂ ಹಗುರಾಮ කොග්ගෙන් එමිහුන්ගේ වර බොඩතින් තකෙන් මරුවගෙන් ගතුළුවගෙන් දිය දුවයි කමවණි දුවා කී දැන් ඒරුක අල්ලාහ් නබියා වඩාගතුම කුරින් ඒ වන්හාගේ මිහුන් අබදොස්ති බිහංගුරාම කොක්කු එතන් හරම් වෙජ්ජේ රහංගුරාම කුරාතා ඒ දෙ වන්හාගේ මිහුන් එකලේ ෆාන වඩාගෙන් දෙබෑ මිහුන් එබ්බඩ බෆබයි ගොතුක වෙගෙන් දී ඉස්ලාම් කුංග මිහුන්ගේ ඉත්තක වනීමා එමිහුන් එබ්බාවන්ත වෙගෙන් දේ ඒරෝ එතන් හරම් වෙජ්ජේ මිහුන් ගුරාම කුරාතා ඒ බුවාස්ගේ දොස් ෆාහක නුකුරාකන් අල්ලාහ් නබියා නාංගවා එකලේ ෆානංගෙවි තියබෑ මිහුන්නා එදුවගේ බදලුක අල්ලාහ් මා හියෝ දෙ දුවස් දෙවෑෆි ei adha idu duha fitri idu duha emiunna kan kalifan wan angaba edwas faaga nu kurareke evramarangal de duwas devva viete bamiu edwas faaga mattaka ehen kalifan denne adi edwa kallah ga nabiyaage ariyuga kuda aisha tufana sonnavi eruga kalifan gariyuga onne eruga ekamana gariyuga kuda angi gujje boasge duwas hadan kura lemekkiyan huri angi gujja අබුබකර් ගෆානු වඩාගෙන අබුබකර් ගෆානු විදාලවනි අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ අරියුගේ ෂයිතානාගේ දුම්මාරි හෙయ్యේ දැන් අල්ලාහ්ගේ නබියා අබුබකර් ගෆානා දෙන්නේ අලානු ඩාර දු කොල්ලවා දැන් අබුබකර් ගෆානා එකලිෆානුගේ කාරිය වඩාගෙන දෙබේ කනු වාහකාගේ මෂ්ගුල වඩාගෙන විහිදු ගාෂ් දුෆානා එකුජාගේ කුට්ටාල වැදෙනිය වහද්දාර එකුජාසේ රෝල් ගාස්ගේ දොස් ෆාකුරා ලෙමක්කියන් උරි එහෙම දුවස් ෆාහ කුරමුනිත එකලිෆාන් මනලෙන් නුකුරවා එගොත දුවස්තන් එගොත ෆාහ කුරුමේ මනාවෙගෙන් මිදනි ඒ ෆාහ කුරුමුගේ තෙරේග කුරවේ කන්තත්තවගේ සව මෙහර එකහර දුවෙන් මිසාරක කවමි දුවස් ෆාහ කුරාරුගා එතාංග හිඟ කන්තත්තවගේ සව පුන් තේජින් සුමස්සුනිවේ සකරායිත්තගේ ජහ එකහර කන්තත්තවගේ සව මනාවෙගෙන් හිඟා දාන hama egota mudarrisuge duwas fa kuraaruga etan taange wese kamuge terega dejinsu massuni wegen kurave bay kantattawge saw manawegen ga daan ekama ko shar'i usul taka khilafun wa gota manakamen etanga nuhinga hinda ko manale kenu bune wenaga nakan e hama massenne duniyawi gotun kurave kamen e duniyawi kantattawge asla ki hudda wegen mun ekam mana qur'an dalil na hinda ko hama e masale no eki ade දෙම සුවල්කි zikru kiya iruga awra niwa kurun ei lazim kamettoye
nuni awra niwa nokobves zikuru kiyenatoy ade awra miharu niwa kurmi kyani bodo awra ekak kuda awra inge baade yar Allah subhanahu wa ta'ala ge namfulu ekgotakavves nangatun ekashigenne nuwe ena ekko oriyan haluga huragenne ekko oriyan haluga huragenne ekashigenne nuwe engamu ilber vidalwani egotan ekkon oriyan haluga hunna haluga ena Allah ge zikru nukurashe ekamaku mana hadisen ning ase mana Qur'an hadise dalilen ning ase emma e halatugaves emma kurun huddakama bunaveni mana ennu ekamaku rangalu gotennu ei kiye rangalu gotennu emme bodu minbaraka salumna bunaveni makruh hay dengani kuda ora mana ek misaka angene kam gona burgana ala den e hudda Qur'an kiyunga sudda masennu ei kiye misaka firihinu kakula hisaba kaku niwanuwa gotan inu defaga makalwa kashwa gotan indegen zikru kurun wata Qur'an kiyo masene hudda ei kuda ora ekam ekko oriyan halugo huragen Qur'an kiyoma zikru kurun ei makruha kama bunavene ade deme suwalaki roda hifun rangalu nu dostake huretoy rangalu nu dostake me roda hifun rangalu nu dostake eta rangalu nu dostaka dar manakure fa dostange bahuri roda hifun manakure vigen va dosta den rangalu nu dostake denna hen sida netta nen ase rangalu nu neke roda hifun e gotaka sida nen hemna bunaveka manakure vigen va roda taken huri mibuni dostaken huri e misaka de duas pokur duas roda khasako ama gotan honir duas roda khasako e gota komme duha ko roda huru e manakure fa visol roda manakure vai jehi gen eta duha ko roda huru roda no illa e kahala roda taken e gota manakure fa huri rangalu nu duas takike sida henen nebune veka do rangalu nu neke den huri duas tan hama massen roda hifu den huri duas tawe nasune roda hifene mana duas tan nu duas tawga manakure fa duas tan nu duas tawga ena yang hama roda hifene den rangalu nu neke sida henne dalilen ne tiasfe mi duas tan rangalen nu ne roda hifune henne sida nen ase manakure fa huri duas take ema e duas tan nu komme duha ko hama hifam miena ikhtiyar per roda hifun ikhtiyar ade deme suwalaki rawatibu sunne awas avaha kurevidanatoy awasas kollafa egota kurevidanatoy me rawatibu sunnata kiyese namaz veyi ya namadan hama rakkaterum giteren anna ne yavs rakkaterum sunnati ke kiyafa kivegen farwat kuda kollam amma baymi hunga ba sunnati ke kiyati be farwa kuda kollama aramma de suratul fatiha ekani kiyala farqu deba ego takannu Allah nabi irshad de bafoti ama sunnen namaz ga sam fardu namaz kura fadan hama sunnen namaz qurani hama niyek ganefa aramma de fadwa istiftahu kiyafa ama suratul fatiha kiyawafa ama suratul fatiha fa qur'an minbar kiyawafa ama ada qur'an ama ekani hukumu ge ni tafatu ei fardu min sunnai ekama ko namadu ge haysiyata kun tafaten nete ama sunnata kiyo sama namadu ei ama fardu namadu se namadu e namadu ge haysiyatun hama namadu ei ekama ko hukumu ge haysiyatun ni tafatu e fahma gotan awasar sara gane ge munafiqun ge namadu kam gadis kula bafoti munafiqun e gota nittala diwe mika nittala yare bahuga menna ekkada කාල තුංගන කොප්පල නගා ගොත කාල ෆෙංගෙ ඉතර තුංගන කොප්පල නගා ගොත නමාදු කුරුන් ඒ මුනාෆිකුන් නමාදු කම දැන් අලවණු දිවෙ මික නිත්තලාලු මේ ඒ ගොතක් නමාදු කුරිමක නමාද කන්නුවානේ ඒ ගොත නමාදු කුරිමක නමාද කන්නුවානේ නමාදු ෆුරිහම වෙස්නුවානේ රුකුව සුජුදෙන් ඉරක රංගලක ෆුරිහම එන්නේ ඒ ගොතන් අවසසරාගෙන නමාදු කොල්ලිමකයි හමජීවෙන් වරගෙන නමාදු කොම්මෙ මකාමක වෙස් හමජිහෙලුම් වෙසේ බයිදෑස් komme maqamak gas hamajihelun ge bayde asma emma hamajihelun jen goy maqamak gas hamajihelan namaz ade namaz rakkaterum ge tere ganna nama sunne namaz rakkaterum ade deme suwalaki ainhenaku
firihinegge gaaga jahafikamo waanama qisos hifidanotoy angna firihina ugaga jahafi kamugawa yaade qisos sennun yak kiyani qisos sennu kiyani qisos mi kiyani ane zakhamtahuga minane qisos emma jahajehuma kuninane qisos kiyani badalifume miharo miyoti wa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bi tiba mi kan uqubat denya tiba mi hono ngelibun uqubat ivrang uqubat de jahafiya jehene masreno faaferi no an ekama ko maaf kurun ege emme awla kam podi ena jahafiya ena maaf kullun ege awla kam podi ajuru digen daane ekama ena jahima minan hudda jehun jahafiya kadan ajuran nuli bene naka edi hama videmi adi bar jejjayna bar jehmi ya itro faafeli bene evarakine fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bi ejhi warajhan sida kinen geliyas komme gote wese vor bar jejjiya itro emin waramina faaferiwan kuda faaf koladi je itro vedanakam birum wese na maaf kurun tawla kam podi ade emma komme gote wese maaf kurun awla kam podi wekam mani ajuro wese bigen gabade emma rangalota maaf kurun ena itro chelli bijje ekam jahafiya ka eben ihtimal eben ena faaferi se itro jehjiya evor bar jehunas ena faaferi wan emma uriya kam musala matta kana maaf kollun emma rangali ena ajuro wese bigen adi uriya kam enash ya hasil vich ade deme sawalaki roda mahu buddhi salamatun ne dostake ganyato buddhi salamatun nen halatuga rodata hifafa horijjekam waanama e roda sahhawanatoy ade buddhi filafa wa mi hayna hifarode sohhenwan ena karode hifumen wasnei ena ka erode sohhay vesnuwan ena buddhi filago samiri ena galangu fulifewani ena kibai den ena hifarode ena adi kiyakas kinengene ena buddhi salamatun hurimata ena ihsasas korone rode arti wanna hiri mane kena buddhi salamatun hurimata ayati ena visneni ar buddhi salamatun netiya ena gos kaves faneta buddhi salamatun nemmi hakanegen ta kurave kame gina faraka emma ena ifa misaka ena bayakubuni mahurdan nuka ekama ko miyun tanne ittane gana ka ittefenja ena buddhiyen nei gena ama kaves la fana ena emma ena kanne masden ega nuka hurume keume ena hama ena kiben galam mani ufulifa erufi alqalam an thalathatin timmi kiben galam mani ufulifa عن الصبي حتى يحتلم كل كجاي كجبالغ والجمدات وعن المجنون حتى يفيق بدي في لاغوس فامي هاي بدي رنغل وندن دنگتي وعن النائم حتى يستيقظ نداء فامي هاي نهيلند اتمي هو كمن قال من افلي فهم انا مكلف كنوانه انا يفرود الصحين وسوانه واكر ودي غتو كنو بلوينه ودي دنگتي نقضو كرنجه قضو كرا كسنو جينه نا اينا مكلف كنو حالته نا انا نجينه رودا اگه دي رودا قضو كرا كبس انا بدي رنگل ويما انا حساب رودا فراني ade mirege program nimmala wagutu kare faw mayakuden mirege fahu suwalo alawon mi kollani alan ufanwa kudinge kamfed doshuga bangi goa gamay dinumaki mi sabitu kamettoe adi bangi gon jeheni am bangito goa nuni fatistamaduge bangitoe adi bangi gon jehenama mihekuto goani nuni radio fada ichakun e bangi ividanato ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan ge faanu fan wadaage ne hinduga kali faanu ge kanatu kan feddoruga bange vidalawi adi waatu kan feddoruga gama vidalawi kama hadisa samini e hadisa sahih dhaif hadis sahih dhaif انما سي حديثه كي منكر حديث بسنو موضوع حديث بسنو حديث كي ادي شاذ حديث بسنو اما فدا حديث تكن عمل قربين فدا حديث تكن عمل قربين
adi emme kurisura mistahun kuramun akame gotuga ilmeri fa kurawwa fani bidwa nun ai kiye ei hama rangalu kamen edevigenwa kamen ekama kiye ilmeri vidalawa gotuga hama edevigenwa rangalu aadain ei ekujjage kanatu kan fedduruga bange gon paatu kan fedduruga gama iddinu ekan hasilwana radio lakun evaluations ekan hasilwane ekan kuraka wakimi hakues nei adi bappa mihannu hasawa ekan kuranjeyani kiye komme mihaku ekan kollies fudene radio lakun evaluations fudene e hama edevigen wa kamer rangalu kamek kamuga ilmeri vidalwan ha bodati ilmerin sheikh ibn baz sidalwan e hama rangalu kameke edevigen wa kameke e hadis dhaifi kamuga wies e hadisa ki hadafa wa hadisa nune e adi munkar hadisa besnune adi shaz hadisa besnune amma e hama ekan dhaifi hadis amma fada hadis taka e kahala kan tahu amal kure vidane e masale no ai ki amma bange gowalu rangalo ama edevigen be kanta ada hadis sama alunu program ga tru wagutu kolo tuma eku adi fahusuwale alunu kollana ingatu she e namadu jammu kuruma behegutun aswaswale namadu jammu kurani kihinakun towe misalaka menduru namada bangi govima jamaatuga bayarifa nimegen asuru namadu kurani to nuwata bangi govima gega menduru namadu asuru namadu kurani to mikamuga jamaatuga bayawari uma nuhun oti kihinakun to wara tafsiluko jawab devun edeme ade jamaatu ko kurungena emme awla kan bodi ena adi qaim beheri ena uzurat dimawegen wate wagutu kamet dimawegen ena denama ekkollanimi emma ena jamaatu ko bayru wen wennama ena jamaatu ko kure jamaatu ko saka mendurna ma bange go emma mendurna ma jamaatu ko kuri ena koffa ena tedwana kasurna ma gama difa surna ma mi kurani emma ennamatu jamaatu kur kam ajru ena libigandana emma edu kol nula wanya ena hama du kon nulun hama emerangali den misalakan ege kurin ena kamejje fa ojje kam gawanama misalakan ege zururi kam ena jejje kam gawanama ena gegas masene jamma kolliyas ar jamma kurun ei ama rahu gaam hunna mi havs kame dimawi ma ekan kurun huddawegen wa kame den jamma kurminan isko jamma kurma fasko jamma kurun isko jamma kurani mi frotama namadu go wagutuga devana namadu kurun ebisaga mendur namadu ko fa mendur namadu wagutuga asur namadu kurun den hama efada maghrur namadu go wagutuga maghrur namadu konni migen isha namadu kurun isko jamma kurun emar isko jamma kura iruga ena niyek gannani jammu gene gannani devana namadu ane ki furta mendur namad konni megen asur namad kurairuga ena ni ganna ni timanna mendur namad ayuga asur namad isko jammo ko kurame emoti fasko jammo kurma ki devana namad wagutuga kuri namada ekko jammo kurun misal ka asur namad wagutuga mendur namad ama efadan isha namad wagutuga maghrur namad mi gota fasko jammo ko kuranya ena ni ganna ni furta namad saka mendur namad asur namada ekko fasko jammo ko kurame yaro asur namadu furtama kurani mendur namadu tartibun kuranje rota mendur namada ne gannan timanna mendur namadu asur namada ekko fasko jammo ko kurame egota ne gannan ama ifada isha namadu go gutuga maghrur namadu jammo ko kuraka mugawanama maghrur namadu ne gannan timanna maghrur namadu isha namada ekko fasko jammo ko kurame maghrur namadu ni mala isha namadu ishana matgonu jene jammu gane kannaka ama ishana matgone ikkatima fuden aygote jammu ko qur'ani ama jamaatu ko kurawen ojjiya jamaatu ko kollu nangalwani e furtama namade namadu kurawen tana jamaatu emma e jamaatu ko qur'an namada ajru ena jamaatu ga ajru digendane namada emma e ajru duvvanu da ena egota wagutu kolen ena ojje kamu gawanama ekama diumu ga wagutu kolen ojje kamu gawanama ena jamaatu ga bayari wedu nangalwana kumugote saad mere program me haru nimmala wagutu me wani jefa alwon adi sama suwal tak ham wargina libi faibawe iradu kurawiya denganna episode ga baki huri suwal takagen kuriyadane wahaka wastannawala adi hama mi evs be fulage suwalaka jawabunu de wakama wanama suwal hama takorar ko
kollebu makiyama emme rangalo kamu gawes dannama adi mi gota sual kora wairu gahama ebe fulagge phone numberus jessewon alon man ide mire swaragina sual taka tafas sual taka shewe jawabu devvi waragina kankamuge hukum tan alon manna olon filagi hingejje duaki Allah subhanahu wa ta'ala alon naki mi hebas ha hebas qabul kora ya gota amal kora bayek kamuga levun وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته